Pi pai ba nang pai nang skap yang kubor nga pun presiden juga Eastern West Dance Academy nga pentip pensyaish pi pai ba nang skap yang kubor ba ka Eastern West Dance Academy kan belong ka All West Dancing Star Season 1 kata ka de jin kop shat kabadi tang barok ki west mo kata ka badi ka South West Eastern West bat ka West Kasteel District khani ka jin kop shat kan ya khani system kan ya kumni bani kong ni ya sha na audition kata ngi ada kepada online bagi nambah ke jingsan jam pi video nambah ki WhatsApp nambah kata audition ni sedang nak khandai tarik September kapan kot pada hafla tarik Oktober te hadin atu ngi saya semifinal raw ngi ya kunjoi nambah ke jingde online hadin ya tarik ni sepentip nambah ki SMS nambah ki phone call ke grand final ipat kendong live on stage mo pia perform live mo pia perform khmat jong ki audience khmat ki judges khmat borok badan hatu ko silma ka ya ka grand final ipat la ma decide ya ka venue ha ini dia ka tarik bang ma decide bang ini ha grand final kendong sport December arja aku ki prize jong kinong job kinong kami harum kinong job ya kadan ke bani kong ki de kalong live ho ja plus ka trophy plus bat ki certificate tigi bajak bani ko ai ka kadan ka baan kan de kasana ja plus ka trophy plus ka certificate te ki balawan kadan ka balai inyo ka something ka ba hoja plus ka trophy plus ka certificate bekin don consolation prize mo ni sa jit pomot te ka jing mu jong kan ni ka Eastern West Dance Academy belong in ka All West Dancing Star kalong musibata ban ka teo ki kena samla hat ki baret bagi nang mi syakmat bagi nang tos mat man penslor ki man iya tak sap bagi dan mang isi pun baki riu dan sap badan ni ke tan wasi brok we ibun ki riu dan sap badan sap sha na tak rawi pelong ni ka always dan sister ban kan tv kena bagi nang mi syakmat ber kalong ka we kum ka platform ka ban video eta ka platform mo kata ka experience ka knowledge nang ba ka jeng kun jang fi nang ba kini ka district level mo kum syong member sedang fi nanti ka district level fi nang slow susu ban mi syakmat kuma fi kon ki state level ne national level te anata ka daw ni pelong kana ni always dan star ka bade betang line ni district South West Eastern West bat ka West Kasteel te ngakan tu kan pham ki samla ba ki nang dei ban aran ba ki dei ban mi syakmat me nang tor syakmat ban pi be tak sap bagi ba kidan bat ka jing tu jong ni ka always dan star sajit forward na po ka district level ng sara po ka state level mo kung magajing ko na po ka state level then na state level pat sajit pat ki banya ko na po ka national level then kaya ini kantin nga kung tunod pa mi borok ki kun samla don sa paksyan bagi nang mismat bagi nang ya kon no deban kan randin ibe ka sa fidan bat ikijing te bakam ne afila kon phone ikini nang bo ta nhau đái sáu san sáu iwe san ar san repeat bien pra nhau đái sáu san sáu iwe san ar san phila man pha ki video jam pi kini number there's way number pra iwe lai iwe đái lai sáu đái ar lai sai xin pra iwe lai way đai lại sau đai ar lại the way number đai lại riu pra sau san sau riu if kinu ba kwa ba shimata ban hakanika always dancing star pila man pha ki video jang pi kini ke WhatsApp number ba sa bangla ai mata te but kinong shimata ki David originally ki ba shong sa ya po ko West Kasteel District South West Kasteel District but Eastern West Kasteel District nginum sha ki ba na shabar but kawai tu ngapa ban chai mentang ba na kidan ka to kaningot ki participant ki bala mi kmat man ka jelah bala mi shabar nginum sha show ki ba kin sim mentang hakani ka show jonge insha itang kini ki fresh dan ki kidang ki kinong sha ki berang mi thamai mo kudang sedang ni kom mi kidang mi shabar ini kan tien dari sibun dari syarat